ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯅꯗ꯭ꯗꯥꯕꯨ ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤꯕꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯥꯞꯂꯛꯂꯦ꯫ इंडियादा डेल्टा प्लस वायरस नाबा मी 50 सूरे स्टेट 9 कंटेनमेंट मेजर लौखननबा खंगनख्रे। पोट लैबा योनबसिंग वैक्सीन सर्टिफिकेट पाइहननबा हुकुम थोकनबा सेम सारे हाइना चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी फोंदोरकले। हौखिबा पुंग कुनगा मरीदा कोविड केस 94 थेंगनदुना रिकवरी रेट 93.82 यौरे। सुमांग लीला कैदौबगी किदुइनो उदननबा सेम साबा हौख्रे हाइरे। फार्मर्स जॉइंट एक्शन कमिटी न सेफ एग्रीकल्चर सेफ डेमोक्रेसी नुमित पांगथोख्रे। काक्सिंग अकोइबदा लैबा मफम लूना न थमननबगी पांदमदा डीसी याउना लुपसिंगा चिट सेंख्रे हाइरे। रेजिस्टर तौरबा फर्टिलाइजर डीलर सिंह यूरिया हार सिंगनबगी अयाबा पीदना लैरे। यूरिया बैग अमदा लुपा 800 यौबदगी लौमी सिंह अवाबा कया मायोकनरे हाइरे। जुलाई की अहानबा चयोलदगी जिरीबामदगी पैसेंजर ट्रेन सर्विस हौरगनी हाइख्रे। जिरी लंबी की मक्रुथोंग जुलाई की तारीख 9 दा संगारगनी हाइरे। कंगला सा अनी की चैंगा कबाक खनबा लौथोखिबदा सोशल मीडिया दा लाना उहननबा होनरकपसिंग मियाम की यकनबनी हाइना MNF ना फोंदोख्रे। अमदी सेफ एग्रीकल्चर सेफ डेमोक्रेसी नुमित पांगथोख्रे लोइनना भारत की प्रेसिडेंट दा मेमोरेंडम थाख्रे हाइरे। नुमिदांवाइरम मतमदा फोंगबा पाउसे सिंगदगी लौथोकजबा मरुओइबा पाउसिंग ताबिरिबा मयामबो पुष्परानी लाइश्रमना तरामना उक्सबगा लोइनना हौजिक फावबदा लैरिबा मरुओइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी। श्रीमती सरदा देबीबु बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ओइना हापख्रे। बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट जे.पी. नड्डाना सरदा देबीबु स्टेट प्रेसिडेंट ओइना हापलखिबनी। महांगना बीजेपी की प्रेसिडेंट ओइबसी नुपी लक्ता अहानबो ओइरे। महाकपु बीजेपी की प्रेसिडेंट हापलकपदा हराउ तयामना ओकपगी थौरम अमा निताइपात चुथेक्ता लैबा बीजेपी ऑफिसता पांगथोख्रे हाइरे। थौरम असिदा सरदाना फोंदोकलदुना महाक असि इं 1995 दा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मरक्ता नुपी सिंग याउद्रबदी थबक मांगदा चंगछिंदुना मांगजिल थाबा ngamloi हाइबा वाखलोंदा महाक कुमजाई 1995 दा IMC 1 नंबर 7 दा इलेक्शन काखी। मधुगी मतुंगदा 1998 दा बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी अमदी महिला मोर्चा की मरुओइबा थौपुबा कया ओइरखी। मसिदा नतना स्टेट की सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ओइरखी। लाकदबा इलेक्शन की मतंगदा फोंदोकलदुना लैखिद्रबा हानगी प्रेसिडेंट प्रोफेसर टिकेन की मखादा महाक VP ओइना थबक तौरकपा मतमदा लाकदबा इलेक्शन दा 40+ दा टारगेट तवी। मधु सुंगसोई सोइदना ओहननबा स्ट्रेटेजी मयाम अमा होनरगनी। तोंगा तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मरक्ता बीजेपी नतना नुपी सिंगबु अवांगबा थाता थांगतपिननबा लैते हाइरदुना
mahakka loinana party ki hana lusingba oirambasing kayaga mahakka loinana tongan ba strategy mayam ama honaragani hanasu phongdokhi Chief Minister N. Birena COVID-19 ki ani subo web asi yenglaga miyamna vaccine kapthoknana ba pandamda lengang na chatharakpa mass vaccination drive ama oina lenga ki employee khudingmak amadi pot yoliba pot leibasing vaccine kapkibagi certificate soidana painana ba hukum thoknana ba thorang loire wafam asing asi Chief Minister Secretariat mamangi lambida ADC taruk ki ani suba phase oina ambulance nipan Tribal Affairs and Health Minister Bungjagil Balte amadi ADC gi member sing yauna ambulance khusinabagi thoramda Chief Minister na phongdokhibani ngasi ayu pung nipan taba matamda BJP Kisan Morcha Manipur Pradesh ki VP International Awardee Mutum Dinesor in charge Imphal West amasung Imphal West Central Puribana Mongsangay Dalaiba Mutum Ivem Hangiyumda COVID-19 gi wanaraba akhanaba laumi singda Sebahi Sangathan program gi makha chatharakpa oina chathok laiba faudi face mask oximeter amati uhe yangadaba ngakpigani uhai yangadaba u chara sing yanthokre haire Manipur State Legal Services Authority Lamphepal Imphal gi midyeng makhada District Legal Services Authority Thobal na sinduna nomagi oiba interaction program webinar ama jitsi mitki khuthangda pangthokre ngasigi program asi District Legal Services Authority Thobal na sinduna nungthilpung amadagi hauki District and Session Judge Chairperson District Legal Service Authority Thobal Bini ngangomna interaction program webinar asigi maru oiba kaya palladuna keynote address speaki how to cope up with mental stress during COVID-19 pandemic a psychosocial approach haiba sida clinical psychology Thobal District Hospital gi konsamcha Kisorsan Singna resource person oina wangangki program asigi saruk ama oina Legal Awareness Program asigi saruk ama oina awareness program asida saruk yariba singna interaction program amasu pangthokki haide Malemda kinariba COVID-19 pandemic na maram oiduna miyamna awaba amadi mipaiba pohaliba kaya asibu koknanabagidamak si Minister N. Biren Singhi pautang matung ina DIPR na puthokpa kaidawbagi ki duino haina mingthonba Ranjit Ningthauja na iba Sumang Lila Council ge Lifetime Secretary Chograkpam Hemantana lamjing lamtakpiba public awareness play utnanaba semsaba haukre Iboyaima Sumang Lila Sanglen gi sumangda floodlight ama thanbinanaba Works Minister TH Biswajit Singh amadi Artist Relief Committee na achoba mateng pangbikhiba Khurai Kendra gi MLA El Susindro Elias Yai Mabusu Artist Singi Mahut Sinduna Lifetime Secretary Chograkpam Hemantana Thagatpa Phongdokle Sumang Lilagi Artist Sing su COVID-19 Lanthengda angamba saruk yagani haina wasak laumina khre haina Committee asigi convener Ranjit Ningthauja na press thadorokpa cherol amada phongdorakle Ngasi India gi laumi singi apunba Samyukta Kisan Morcha na sinduna laibak sinba thungna changsinba Safe Agriculture Safe Democracy nimit ki saruk ama oina Manipur gi laumi lufsingi apunba Farmers Joint Action Committee na sinduna mifam ama Irabot Bhavan BT Road Imphal da pangthokre Manipur laumi lup ki President N Singhajit CPI Manipur gi Secretary L Sotil Kumar amasung CPIM Manipur gi Secretary Khetrimayum Santana President Member Sing oiduna pangthokhiba mifam asida Farmer Joint Action Committee Manipur gi convener Haubijam Ibobi Singna numit asigi nunggi warol piduna leibak asigi laumi miyamna thengnariba miyamgi mayokta laiba farm law ahum loinana Electricity Amendment Bill handu haiba wafam sugaina thamki
mahakna makha taraduna haikibada BJP gi Modi na lusingba NDA lengak asi laumi gi mayokta leiba cooperator singi michangda leiba lengak ni mifam asida Farmer Joint Action Committee Manipur gi maru oiba constituent ama oiba Manipur laumi lupki lusingba Sarat Salam na haikibada lengak asigi makhada aikhoi pumnamak asi jailda leibaga chap manarabani aikhoi gi democratic oiba khongjang sangsinbagi hak matpiri aikhoi miyam gi mayokta leiba lengak asi laumi pumnamak punduna thengnabada saruk yaminarasi hanasu mahakna makha tana phongdokhi Laibak asida hauzik phawada Delta Plus COVID-19 virus naba miyoi yangkhai sure oirakliba phibam asiga mari leinana Union Territory Jammu Kashmir yauna Maharashtra Madhya Pradesh Tamil Nadu Punjab Andhra Pradesh Odisha Karnataka Gujarat Rajasthan Haryana amadi Kerala yauna hariba Delta Plus asi ngakthoknanaba containment prevention taunanaba akanba wafam thamkhre Laina asina nabadagi layanglibasingda makoibu ningthina ngak senbiduna laina asidagi kananaba center na Jammu Kashmir yauna state nipan gi chief secretary singda chithi iduna akanbu wafam thamkhre haide Union Health Secretary na hairibadi Jammu Kashmir yauna state nipan asida Delta Plus variant asi thengnanaba section thorang sing sabchana paikhananaba khangan khibane Laibak asida COVID-19 na naba noma-nomagi fagalakpaga loinana haukiba pung kunga marida positive case lising ni fuganipan khaktamak thengnare. Masina maram oiraga laina asina nabadagi fagalakpa recovery rate maubudraga 3.8 yaure. Hauzik phawbada laibak asida COVID vaccine dose crore kuntraga mathoi lak yangkhai kapthokre. Haukiba pung kunga marida miyoi lising humfuga mari nabadagi faduna laibak asida naba phaba masing crore ani lak maubudraga mathoi yaure haukiba pungkunga mari asida laina asina nabadagi miyoi lising amaga chama marifuga humdoi laikidre masi tharga laibak asida laina asina laikidaba masing lak ahum lising maubudraga mari yaure haide hauzik laibak asida nabadagi layingliba active case lak ama lising maubudraga tare ni achau by state singda Nongma kangdana COVID case hantharakpadagi recovery rate asi haigalakhibani haide Assam Sarkar na state asigi tongan ba containment zone chanigani manga masak khangdoktuna identify tawkhre hariba mafam sing asida Assam Sarkar na COVID-19 gi tengbang kaya pibaga loinana state asigi health department ta Containment zone sing asida hene jaksing thorang paikhanana ba district administrator singda khangan khre haide Senja Thumja money laundering case ka mari lenana Maharashtra gi hanagi home minister Anil Deshmukh enforcement director na mahaki masanupa ga loinana somon tawkhre mamangdasu Anil Deshmukh CBI na Senja Thumja ga mari leinana somon tawduna masil hangba laikhrabani Laibak asida ngasi DRDO na Denaka rocket mai pakna test tawduna kapkhatkhre rocket asi Odisha gi Kostagi ngasi mai pakna kapkhatkibani rocket mai pakna kapkhatkibada Prime Minister amadi Defense Minister na harau tayamba amadi nungaiba phongdorakle Manipur gi oina hauzik pak sana lau ubagi matam oiduna laumi singna lahon amadi farmfel hunbagi thabak pak sana paikhana ba haukre adubu lengang na lepa mamal urea harbek amada lupa chaniga humfuga taruk paisa marifuda
ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯁꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 800ꯇ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ ꯆꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯗꯤꯂꯔ 34ꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯗꯤꯂꯔ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 16ꯇ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯗꯤꯂꯔ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ X1 ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯔꯦꯛ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯕꯤꯅꯅꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯔ ꯃꯔꯥꯡ កាꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯔ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯊꯥ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯆꯠꯄ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯚꯥꯔꯥꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 15 ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ, ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯊ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅꯗꯤ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗ ꯑꯆꯠ ꯑꯋꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯀꯤꯡ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯊꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯉꯧꯕ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯁꯟꯇ꯭ꯔꯣ ꯖꯤꯡ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ MN04P0269 ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯅꯤ ꯀꯦꯖꯤ 8 ꯒ꯭ꯔꯥꯝ 1,405ꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯥꯅꯤꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯅꯟꯗꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ, ꯆꯍꯤ 30, ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯍꯩꯁ ꯍꯦꯔꯥꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯄꯦꯀꯦꯠ 10ꯗ ꯀꯥꯅꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯀꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯗꯗꯨꯅ ꯑꯣꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯎꯇ꯭ꯔ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯥ ꯑꯅꯤꯗ ꯆꯩꯉꯥꯛ ꯀꯕꯥꯛ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯩꯊꯥꯅꯕ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯈꯛꯅ ꯄꯥꯎ ꯆꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯅꯤ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯒ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ MNF ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫
Manipur miyamgi maruoiba lifeline oiriba National Highway number 38 Imphal Jiribam lambi gi marakta hauzik saba loiraba makru thong asi July gi tarik anida Roads, Transport and Highways and Micro, Small and Medium Enterprises ki Union Minister Nitin Gadkari na sanggagani hana tauramba adu July gi tarik 9 do oina sanggabagi tauram pangthoklagani. Hiram asigi matangda Chief Minister N. Birena Phongdorakpada makru thong saba pumloi loisinduna July gi tarik anida sanganana ba matam leplambani adubu Union Minister Gadkari gi tangai fadaba chinba ama leibadagi sanggabagi matam asi July gi tarik 9 do oina lepkhibani panba yabadi makru thong asi ingkumja Lisingani tarat ki October gi tarik 12 da Chief Minister N. Biren masamakna makru da chatuna makru thong amasung barak thong animak saba hounanabagi bhumi pujana singba pangthoklaba matungda thong ani asi saba hokhibani thong ani asi NHIDCL National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ki makhada lupa crore sama kaithoraktuna Bharatiya Infra Project Limited na thong ani asi saba hokhibani. All Manipur Clubs United Association na paring naina chatharakpa COVID-19 gi second wave na maram oiduna makhal kaya gi awaba mayoknariba miyoi singda jinjak ki polam sing mateng pangbagi thabak leptana chathari. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking gi numit state asigi tongan ba mafam singda pangthoknakhiba singi manungda Imphal West District ki SP Dr. S. Ibomcha ki midyeng makhada police personnel ngakto oina tauba khongchat ama Imphal City gi maru oiba lambi singda chatkhre. Numit thorom asiga mari lenana Dr. S. Ibomcha na mayai ka bachinjak jaba yonba singbu losinduna thambiganu makhoibu tathi taoina taubidanaba miyamda appeal tauraduna drug ta laisuraba sing mahusagi punsida halaknanaba honaminarasi haiki. COVID-19 laichat asina maram oiduna lockdown laikhibadagi DC office kaksingi lambi sing ka hena napi na songjillakpa amadi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ga mari lenana ngasi kaksing khunai saukhat hanba loop KKCL All Kaksing Student Union Aksu naha singi khongthang amadi JNGVO kaksing na puna khusamnaduna kaksingi akoibagi leirak khulak sing Luna na thamnanabagi amadi naha singbu masa mau phana thamnanabagi pandamda ngasidagi sitsengba haukhre hairi. Hauze hayengi rasi falfijari ahan badames rasi hayengsi afaba oi bris hayengsi kaya afaba yogde Mithun kaya phaba yogde karkat kaya phaba oide singha charangnei dawyade kaina kaya phaba yogde tula kaya phaba yogde brisik oija oithak kanaba aphaba numini dasa phai danu afafata yanai makar tauruba thaba inkhangda maipakpa aphaba oi dasa phai kumbha kaya phaba yogde Aroibada minarasi ungba charangnaba mathasai dawyade.
लोइसिलक्पदा मरुओइबा पाव अमुका हना पिजरी। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डाना ए शारदा देवीबू बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट हाबलकले। पोट लैबा योनबसिंग वैक्सीन सर्टिफिकेट पाइहननबा हुकुम थोकननबा सेम सारे हाइना चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी फोंदोखरे। सुमांग लीला कैदौबगी कीदुइनो उदनबा सेम साबा हौख्रे हाइरे। फार्मर्स जॉइंट एक्शन कमिटी ना सेफ एग्रीकल्चर सेफ डेमोक्रेसी नुमित पांगथोखरे। इंडिया दा डेल्टा प्लस वायरस नाबा मियोय यांखै सुरे स्टेट निपांदा कंटेनमेंट मेजर लौखननबा खंगनख्रे। हौकिबा पुंगुनगा मरीदा कोविड केस लिसिंग निफुगनिपान थेंगनदुना रिकवरी रेट 93.82 यौरे हाइरे। रेजिस्टर तौरबा फर्टिलाइजर डीलर सिंह दा यूरिया हार सिंगननबगी अयाबा पीदना लैरे। यूरिया बैग अमदा लुपा 700 यौबदगी लौमी सिंह अवाबा कया मायोकनरे हाइरे। जुलाई की अहानबा चयोलदगी जिरीबामदगी पैसेंजर ट्रेन सर्विस हौरगनी हाइरे। जिरी लंबी की मक्रू थोंग जुलाई की तारीख 9 दा संगारगनी हाइख्रे। कंगला सा अनी की चैंगा कबाक खनबा लौथोखिबदा सोशल मीडिया दा लानु हननबा होनरकपसिंग मियामगी यकनबनी हाइना MNF ना फोंदोरकले। अमदी सेफ एग्रीकल्चर सेफ डेमोक्रेसी नुमित पांगथोखरे भारत की प्रेसिडेंट दा मेमोरेंडम थाखरे हाइरे। पाउसिंग असिगा लोइनना नुमिदांग वैरम मतमदा फोंगबा पाउसे सिंगदगी लौथोकसबा मरुओइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा मतांग असिदा लोइसिनजरी। ताबिदिबा सिंगबो अमुका हना पुष्परानी लाइश्रमना खुरुमजरी।